Thobela re le amoela hape mo Yes Production. Ke rumile ke mphakathi, ke rumile ke setšhaba, ke rumile ke community. Ke rumile o lena ba kgala le bakgekolo ba ANC ba re le botse gore le buše tšhelete le jeleng ya motlhase. Setšhaba se re a se a voutela o sokola, se voutetše better life for all. A se a voutela o bula ka maswiswi. Setšhaba se voutetše gore se dule mo leseding. Ba re ba sa kgona go bona ditaba, ba sa kgona go swara mebithini, ba o swara mebithini ka di-virtual. Ba re ba sa kgona go swara mebithini, di-network di a tšhaba. Bana ba palela ko bala lo submita di-assignment. Hei, ba re bušang tšhelete ya motlhase re kgone go phela ka botse. Le a nkwa lena ba kgala le bakgekolo ba ANC. Ba re yela ya phefo ka gore le jele e bua ene taba le ka no e lesa la se e buše. Mara ye ya motlhase a e boe, ya Eskom ba re a e boe re kgone go phela botse. Yela ya diterene le SABC le ya Dinel e ba le tshwere le itukiša le yona e tla boya ka morago. Mara ye ya Eskom a e boya niwale, re a sokola. Setšhaba se re a sokola. Otherwise ba tlo le bitša gore ke absolutely no electricity, absolutely no current, absolutely no current. Re gore ANC ba tlo le bitša jwalo, ba re ke le botse a ba voutela o sokola, ba voutetše better life for all, buša tšhelete ya motlhase. Re ka leboa le ka e buša ka pela.